Cleopatra. Mu bihumbi 2021 nibwo hasakaye inkuru yavuga ko Jada Colen Pinkett Smith wamamaye cyane mu ruganda rwa sinema muri Amerika agiye gutangira gushyira hanze uruhererekane rwa filime zivuga kuri bamwe mu babaye abamikazi mu bihugu bitandukanye muri Afurika. Uru ruhererekane rw'izi filime uburenganzira bwo kuzerekana bwaguzwe na Netflix, iri mu mbuga zikomeye ku isi zerekanirwaho filime z'ubwoko butandukanye. Jada Pinkett niwe executive producer w'izi filime. Ku ikubitiro abagomba kubanziriza abandi gukinwaho izi filime umwamikazi Nzinga cyangwa se Njinga wamenyekanye guhera mu 1624 kugeza mu 1663 ubwo yategekaga mu bwami bwa Ambundu. Aho ni murangura y'uyu munsi. Uyu we filime mbarankuru ku buzima bwe yanagaragaye kuri Netflix aho ifite uduce 4 gusa. Iyi filime kuri Netflix yahawe akazina ka African Queen Njinga. Filime kuru bitahiye gushyirwa hanze ku wa 10 Gicurasi iri muri uwo mujyo niyiswe African Queens Cleopatra. Iyi ni filime mbarankuru igaruka ku mwamikazi Cleopatra, Queen Cleopatra wa karindwi yimye ingoma mu Misiri mbere y'ivuka rya Yesu cyangwa se Yesu. Ni filime mbarankuru hashingiwe ku mateka y'umwamikazi wagiye atera urujijo benshi. Bitandukanye n'iyi filime y'umwamikazi wo murangura, iyo yatumye benshi bacikurondogora kubera ko umwamikazi wagaragaye akina mu cyimbo cy'uyu ari umwiraburakazi, mu gihe abanyamisiri bo bavuga ko abateguye iyi filime bagoretse amateka yayo mu buryo bukomeye. Dore zimwe mu ncamake ku buzima bwa Cleopatra wa karindwi Cleopatra wakinnye mu filime. Amateka yerekana ko Cleopatra wa karindwi Cleopatra yavutse mu mwaka wa 69 mbere y'ivuka rya Yesu i Alexandria mu gihugu cya Misiri. Yaje kuba umwamikazi wa Misiri ahabwa izina rya Cleopatra wa karindwi. Cleopatra ni umukobwa w'umwami Ptolemy wa 12, umugereki wo muri Macedonia ayoboye Misiri kuva mu mwaka wa 51 mbere y'ivuka rya Yesu. Umwami Ptolemy wa 12 yari afite abana babiri aribo Cleopatra n'umuvandimwe we Ptolemy wa 13 waje no kwima ingoma mu Misiri mu myaka yakurikiyeho. Mu mateka ya Misiri, Cleopatra bamwita umukobwa wa Re. Iyi Re mu myemerere y'Abanyamisiri yari imana y'izuba. Cleopatra agereranwa n'imana y'izuba kubera ubwiza budasanzwe yari afite n'ubuhanga agereranwa ndetse no gukurura abagabo. Ptolemaic imbaruto yishinja Netflix kugoreka amateka y'Abanyamisiri. Ubwami bwa Ptolemaic ari nabwo bwatumye benshi bacikurondogora mu bwami bw'Abagereki bwayoboye mu Misiri kuva muri 305 mbere y'ivuka rya Yesu bukaza kurangira n'ingoma ya Cleopatra wa karindwi yatangiranye n'umwaka wa 30 mbere y'ivuka rya Yesu. Muri iyi myaka babaraga basubira inyuma. Kuva iyi filime yajya hanze, Abanyamisiri bamaganye ikinwa rya role y'umwamikazi w'umwiraburakazi. Iyi role ikaba yarahawe umwongerezakazi ariko ufite inkomoko muri Afurika, Adele James. Umwe mu bafashe ya mbere ni Zahi Hawass wabaye minisitiri mu Misiri ufite ibyakera mu nshingano, aho yagaragaje ko ibyakinwa muri iyi filime itarajya hanze ari amafuti. Ati ibi ni amafuti 100%. Cleopatra yari umugiriki, bivuze ko yari umuzungu atari umwirabura. Netflix iri kugerageza kuzana urujijo binyuze mu gukwirakwiza amafuti no kugaragaza ibitari byo. Abandi benshi ku mbuga nkoranyambaga nabo bibasiye Netflix bagaragaza ko yacuritse amateka ya Cleopatra. Nk'uwitwa Angewi yanditse agira ati Cleopatra yari umugereki wo muri Macedonia kandi Abagereki ntabwo ari abirabura. Kumwerekana nk'umwiraburakazi ni amahano. Niba mushaka ubudasa mu byo mukora, mwakora filime y'uruhererekane ivuga ku mateka y'abirabura nk'umwamikazi wa Sheba. Umunyamategeko wo mu gihugu cya Misiri yajyanye Netflix mu nkiko muri icyo gihugu asaba ko yakorerwa block, ayishinja gushaka gusaba amateka yaranze iki gihugu nkana. Urushije ku nkomoko ya nyayo ya Cleopatra nayo n'indi ngingo. Uretse ku mwamikazi Cleopatra wari umugabo we Marcus Antonius
cyangwa se Marco Antony ntawe uzi aho bashyinguye. No kumenya inkomoko ya nyayo ya Cleopatra bikunze kugorana cyane. Uretse kuba yari afite inkomoko ku Bugiriki, andi mateka yerekana ko ashobora kuba yari afite amaraso y'abakurambere bo muri Iran. Hari n'abari bavuga ko yari afite ibisekuruza muri Afurika, bityo kwihakana aya maraso bikaba byafatwa nko kwigiza nkana. Mu 2002 Ebony Magazine yashyize hanze inkuru yagiraga iti "Was Cleopatra Black?" Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo Cleopatra yaba yari umwirabura. N'abanditsi b'ibitabo bagiye bagaruka ku kuba ari umwirabura k'uyu mwamikazi, ariko bikagibwaho impaka ku buryo kugeza n'uyu munsi Abanyamisiri baheze inguni bakemeza ko nta kabuza ari umugerekikazi. Tina Garavi wayoboye iyi filime ntabwo yemeranya n'Abanyamisiri. Mu nkuru yanyujije muri Variety yagaragaje ko uretse kuba yarayoboye filime igaragaza Cleopatra nk'umwirabura, yasabye Abanyamisiri nabo ubwabo kwifata nk'Abanyafurika bakamurakarira kubera ibyo, ariko we avuga ko ntacyo bitwaye. Reka tube ducumbikiye aha gusa, twasabategura icyegeranyo cyihariye ku buzima bw'uyu mwamikazi, ndetse ku babyifuza mwatwandikira muri komenti. Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, umuhungu w'Abanyarwanda ubagezaho ubucukumbuzi nk'ubwo bwajya hano kuri Mr ML TV. Reka twongere guhura mu bindi biganiro.